هی حکومت وان دیگه یعنی هم پید حسن بیجن ایشته تپجی گرتن لیبلی گرتن وان چوا یا هی ناون محکمه برددن جزایی کی جایدرین نه وان داین وان انسانا گلک شخو ذاتن فائز به امر خدا قرآن ده بدنستا آیات ده و به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی گونه کی زعم ازنه و گونه کبایر فائزی الكيش جاندن هيري 10 مليون وي هي همن دشد يكي بپري فايز دي والله او انسان ناسكري كو مديتيه درما وان خوش في پشتي گودنه افلاس كه پاكي سبب كو افلاس كناوي شي ولا تپجيه پرستان دي يو تپجي ميري چه حاجه تپجي ديت كه ميري تر پیشا مثلا جامعه تپجي ديت كه يو تو چما وان شات كي يعني ابياجي هنكجي حقی ملای مهنه اوان عالمی میکن ناوی ملتی است وانه کو وی گروا ها بویژن کو بیژن ویا حرامه گرچک ویا حرامه با خودت با هم با خود مر مسئوله هم او انسانی که یعنی او انسانی که مر به سبب ölü çocuk وی زارو کی پریشان بونه والله میری پریشان بیا ناز دکم جبر فائزی جبر به کیسیه کده درس تپجیا به کیس به تتشتکی نمایه ویگا شیوا شبیج مالویتنه از گلکاجی ناز دکم هر به کیسی باش ورمشت که ایجا خدا مجوان شبه محافظه کردن تجارتی ضعف زور بیه لبلی انسانی که گرچک د تجارت خود دوا خود حرامی نه که ان شاء الله خدا دامی عالی کاری وانه ان شاء الله یعنی من گلک من انسان دیتیه والله اناس دیدکم الناس دیدکم به دیو بابجی ناستکم والله کاتو دست تپجیا دکانا خو فرود خانی خو فرود مال خو فرود تتشتک نبا هیچ برجی خلاص نبود انا گلک اصلا یعنی اصلا استوجه ملای مجی هنه بنير نابي ملاتي استمنى از خلام ملاي حقيقي ما لو رام ملا وارث پیغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم او وارث پیغمبر وقتی کو ارسيتا پیغمبر بجي نينن او شاخي والله لبا پیغمبر نياري پیغمبرن بيستبه گلك انسانا کو يعني ايلان داغلمش بيه پریشان بونه به کیس بونه کتنه بنه که اینان کی حتی من هواست عکریه گوتنه یعنی ایدی پریوی قارشی تمام خلاص کریه یعنی ایجا تکلیفات شته باش غلیات کرین گوتیه یا قیزا خو بده حاشا یا شته خو ایجا بده بری پریبه هاو قصد مخدوریت چه کرنه ایتان قارشی مخدور ده به کیس ده ولی بلی والله دی بازار مدجی ان گونه مزنی کو ایرو بول بونه یعنی فایز جدی فحوش وانا ذاتن کو ضعف بول بون وانا gerçek علامت کی زعمزنه مروت الحیات وان امتي بري وان پیغمبري برج دنهره ماتي مبل حياته وان تاريخ دنهره اندستا ام وان گوني مازدن يعني بفائزيتيه بفحوشي و د تجارت خود حيله كرنه د اوي خود د ترزدي خود حيله كرنه gelek yani kavm van avaş şune helakici. Tabi illa ki var kimse bunları tabi demez valla ben tefeciye yakalandım ama herkesin ailevi ortamlarına baktığımız zaman illa ki bir takım sıkıntılar var. Adam var tefeciye ne düşmüş bir çıkar için farklı bir şekilde yollara başvurur. Örneğin hayvan alım satımına başvurur, zararını alır, zararına satar. Sırf bu tefeciye olan borcunu kapatması için ama battıkça da batır yani. Adam evini sattı, arabasını sattı, arsasını sattı. Adam öyle zengindi. Yani artık şu an adam kendi yaptığı evde şu an kirada oturur. Ne yapmak lazım? Sonuçta her şey mesela zararın neresinden dönersen kârdır. Yani ne olursa olsun ticaretinde zarar da edebilirsin, kâr da edebilirsin. Ama hiçbir zaman tefeciye başvurmamak lazım. Tabii yani şimdi gerçekten bir an önce bunun önlemesi alınması lazım yani. Yani birileri buna el atmazsa gerçekten bu milletin hali ne olacak? Yani bu gün bu gel bize de dayayacak yani. Artık öyle duruma olmuş ki bakıyorsun hani piyasada geziyorsun. Yani bakıyorsun adam kulağı sağdan soldandır. Kim düşüyor? Yani mesela kim? Mesela benim gibi bir esnaf. Nerede sıkıntısı var? Sıkıntısı var mı yok mu? Hemen yanaşıyor. Ya gel sana para vereyim. Yani tanıdığımız binlerce kişi yani. Değil ki bir kişi yani. Yani hemen yanaşıyor. Buradan para veriyor. 1 veriyor. 10 alıyor. 20 alıyor. Adamın evini yıkıp gidiyor yani. Tabii mağdur olduğumuz insanlar bir sürü şu anda mesela mağdur olduğu bir sürü insanlar var yani. Yani bugün bakıyorsun adam normal kendi idareni yapabiliyor. Bir bakıyorsun 3-5 sene sonra bakıyorsun düşürsen ne oldu sana? Ya Allah ne oldu? Allah kabul etmesin. Tefecilerin eline düştük. Yani biz bir duruma düştük ki artık bir aldık artık kurtulamadık yani. Halimiz ne olacak bu tefecilerin elinde? Ne olacak artık bilemiyoruz yani. Hani artık birileri buna çıkıp bir dur desin yani. Birileri çıkıp artık yeter desin yani. Yani bu da bu derin güçler gibi her günde bir tarafı ezip gidip diğerleri de seyretme olmasın yani.
Birileri buna el alsın, bunu durdursun yani. Yeter yani. Bu memleket hepimizin memleketi. Hepimizin yaşayacağımız yerdir. Niye birileri çıkıp böyle hani ekstradan zengin olma, ekstradan milletin kanını emmeye ne gerek var yani?